Kasona Perdi Tourism and Economic Development Society kalala benpenkut ya kajingyat kejat bat sakmit trekking and camping sya ulum bakbo bakong. Kani kajingyat kejat bat sakmit ha uni ulum ubadan ya kakhana puruskam kelas dang ha ka arpulai tarik naiwing bat penkut no ha ka arpusan tarik naiwing da ka basa shimit ha kerya ka badan hapo kanarpu wildlife sanctuary bat shimit pat hawa lukha ki benta basaneng kasnong khatdum ka bajengai arkenta da ka bayat kejat na khatdum. La betendenti ya kate kajingyat kejat ne trekking da kinong tre katanat wildlife ha kajingdan lang uma chanbor ki law ubadai ranger officer ma serpu beat forest officer Sona Perdi beat bat kattu kat ningut ke staff. Ya kani kajingyat kejat bat sakmit lapen long hadien balayo jingbit na katanat wildlife namar kani kajaka bayat kejat bat kumju utai ulum kidan hapo kanarpu wildlife sanctuary. Kibaya shimbenta ha kate ka trekking kilong uma chibor walang bat ka kinhun ka jong u haringkat ru ka jingdan lang u Dr. S. Moment in charge CHC Klerian lembat kiway kirangba pat samla na kisnong baper. Baro kiladan hadu lai puwengut ki balawan ya shimbenta. Kajing tmu jong ka society haba penlong ya kate ka trekking kalong shimbenta banyoi bat sakhi dalaki jongki khaman ya ulum bapaw nam hapo kathan narpu bat kumju hapo ka district hi baro kawe. Ka trekking kalong ru kum shimbenta ban penslor ya kiwe ban ithu ban iet ya kamaryang kimrat kimereng kisim kido ban penne pensa ya ki jingkodor jong kamaryang kiba ublei nong bu nong thau ulaai bat ru ban yo ya kimet bashat baklan. Kanarpu wildlife sanctuary kade ka sanctuary ka baar ka jinghe na kiwe pat ki badan ha ka jilla. Ka jinghe jingyar kalong san phokundai point khandai square kilometer ya ka bala ithu da ka sarkar nado usnam 8,000 khatsa. Uma KS Suchang President ka Society bat Uma Takman El Gempan kilapan pau ka jing sngok men da ka baay ngu ya ublay balala ban penlong ya kani ka program bat la ru ban pendap ya ka jing thmu kumbala ang nuat. Ha ka jing kren Uma Takman El Gempan Secretary ka Sona Perdi Tourism and Economic Development Society ulaong ba ka society ka nangya chakman ban penlong syuk kum kini ki program tracking ha ki katu katni tli ki jaka bapaw nam hapo kathan khnang ban ngam jiliu bat ban yo jing tep syuk ya ka jingdan jing em jong ka mei maryang syuk ula ai ru ka jingero ya katanat forest namar ka jingyo i jingai jong ka ban penne pensa ya ka ni ka khlau barban da ka jingdan ki ding ba ding san ka jinggat kejat ka jongi ka tracking bala pelong daga Sona Perdi Tourism and Economic Development Society. Laduk ka arpalay tarik jong benay nombar senam arpalay ilami nang te na artasyara bat ni samit ang teha kerya kajika ka bahap hapo ka narpu wildlife sanctuary. Te menin step nyo bujang ini na kerya ilay ban yuk jat ulum babo bakong atau ulum ubang nilai temu ka society bat ni lang borok bay simentah kena kajingai kejat ni kwa ban yuk kejat kemin borok nyelayo ban yuk kejat ya tau ulum bapau nam ulum babo bakong ti marsidak bay songkai sepangapang te ulum babo bakong menin ngiwan hiar kaki sini sa walukha bat menne kamit niyo ban samit hangne hawalukha ti mentah kadi kasini kawat ke balai ke kesini arpsan trik mentau benai nombar senam arpalay mening nyedak ban jadi sah ban ibam jingbam ban mentah min kremi nang ni nawa lukha nyek jat lenter haduk lai kenta begini poe hadum ingin nilai pai sila jong ki ngisam kena kaliang jong ka society ban na kaliang jongi barok ke bai simentah kene ka jingek jat nisnyo ban aingu nongkong yau try boleh nong bu nong thau bala sumar balari ni kijinge dan kijungi kramdan kunu ka jingma aingu ya uble namar kene ka jingle bha bat ka jing snai ka jong bat kumju nasnyo ban ai khublai ro ya katnat wildlife department ke bala guide ini ke bala sendran ini tinlung ti ni hakane kijinge kijat kijongi nadu mensisingi menin bat menta khublai sibun ni pi ka wildlife department ke bala ai jingbit ro ini bengek trekking bat ai jingi ini bengek jat hapo kene ka
Kanarpo Wildlife Sanctuary.